Meduga emme haseng interview goto gamati be fonna kurima samen nani faha kollafa mi raitu majlihuge e petition portal ifta kurivigin dia waha kenu tahuma mikama behe muhimu malumat men amunna almenge emme habedun terna hissa kollamattaka mi ugut kormen hasami kollane mi interview ehen kamun almen nakuga mi ugut studio ga wara hasade mehmanu wada enga batibbe almen nakuga Muhammad Ali petition committee ge mugarra digaddu daira ge member adi Asma Salim Committee and Research Department के Deputy Director. देबे फंड स्वरबोड मरहबा दन्ना वेंगे तो प्रोग्राम किनत हाल हुआ रंगले දැන් අරුමින් මේ සමාන වරබඩ හේතුන් තරිවාගේ බජේ සමානී වසීලත බේනු කුරුමුග අරුමින් ඒ බජේ මිකංකන් දෙන්නගෙන මිකංකන් ඕන්න ගොයි බලන් හාද මිගොත් දැන් අරුමින් හැම සවාල්තකන් පුතම ජීදාරු ගමි electronic petition nizam taaraf kurumuge masekke miharu kuriya gossumoti kiya hisab gotto komiswara kamenna mi petition portal da be komiswara ke taaraf defant shukriya mihar electronic petition nizam taaraf kumasaka kupawani mi ihas tevisona haruge telega mimasakada ki banalagwami ali fanni ehtirkamayko ginabayge barumayko hiyala mi masharaya ayakura itu majliha UNDP ya kuliking Australia High Commissioner British High Commissioner hige kuliking maspa masakate then amuna paha kolle kamaki e petition portal ki divi rajye ga mi alatar ko hizmate mi hatana Indonesia ga mi degawmek ga e petition taraf pa kama banna malu malifave MV ehankam wanwa miharu aitu majliha ga e petition taraf kulumaki asdu agman biwar bod fakhre ඒ දෙකොනේෂියාගේ ගොම්තක බලාගන්න. දැන් අරුමෙන් ඉගේ තෝ මේ ආම කොමිදක්කා වාහකයේ කි මේ සමානී වසීලත්තන් අරුමෙන් බේනු කරන්ජේ වාහක දැන් වරකින බයක් වේදන්තරින්ගේ සුවාලක වෙකින් දාන කිහිනෙත් මේ පෝටල් ලින් මේ පෙටිෂන් එක පුෂ හලානි petition ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಪುಷಲ ಮಟ್ಟಕ ಮನೆ ಅಲ್ಮನ್ ಬೇನು ಕುರಂಜನ್ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಆಗೋಳೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಆಮಲಾತ ವೆಸ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೇಟ್ ವೆರಿ ಕೈಗತು ಪೆಟಿಷನ್ ಹುಷಾಲಂ ಬೇನು ಫುಳುವಕ ಮವ ನಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಫೋ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಿ ವೆವೆನಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇಫಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕು ಮಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಫೋ ಮನೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುರ್ ಮಫೋ ಪೆಟಿಷನ್ ಮಿ ಫೋನುವಾಲನಿ ಫೋನುಮಾ ಕೊ ಎಬೆ ಫ್ಲಕ ಲಿಡ್ವಡಾ ಗನ್ನವಾನೆ ಜನರೇಟ್ ಲಿಂಕ್ e link almen mi share kolla fa mi beenum wani petition e majliya hushiyala mattaka beenum wa soy hoduma e petition mi aam kuruma first parate ge soy e initial first soy hoduma mi link share kolla fa e first soy libuma ko petition mi submit kuran jeheni e petition ki gawaidu gawa sharutta furiha mawa petition e nama adi e petition aam kurave gendani den petition ane first soy ayako hame ekadi first soy beenum puluwan e first soya ko petition submit kuriyama petition committee idari muwazzafun kashawar kurane petition ke majlu gawaidu ka bankura sharutu furihama wa petition e sharutu furihama wa petition kama wanam e petition e beflu portal ga aam kurane me majlu hushal matta ka beenum wa soy hama kuruma ha ema federika hama tafsil ko tividawal de kihinek petition de to hushe eleni de ema beenum ve tifaha kore bihem verified ifas account එක උතුම් එහෙම ID card එහෙනම් තෝ මේ ඔන්න කොහොම ෆරාතක විස අශාරාර මතී කොම ෆරාතක ई फास्ट वेरीफाई කරම ෆෝග petition portal වදි වෙන්නේ ගාන හැම අහදා හිම සවාද කි petition portal එක වහක දක්කා අයරුග මේ තිබේ ෆ්‍රොම් ඉෆ්තා කොෆන් වනේ අබ්බන දුහුග එහෙනම් තෝ දේ අනි කොබාතෝ අසු petition portal ලකි විදෙන්නේ මේ ආමුන්න කොන්කහලගේ පුස්තක එකේ තෝ මේක මේ හොළු ඉන්නේ ඉගේතෝ te mia ekoikiga mi soy kurani mi kongo takatto mi hal electronic check mi ma kongo takotto soy mi nagani ingeto mi petition mi har mi electronic petition ki asdu haigetuga mi bahuri fada take mi raytunna mi har asdu bagade ki ebe funna mi har portal lun eba track kolleve ebe fulge petition නොද රයිතුන්න බෙසබ මේ ප්‍රකොල්ලවේ ඒ බලාලවේ මිහර මේ රයිතුමයිලියුගේ මේ පෝටල් තෙරේග කොම්ප්‍රෙෂනත්තෝ මේ ඔති මෙහර මේ කොංකම කාගුලිගන්තෝ ප්‍රෙෂන මේ ඔති සොයිකුරන් ප්‍රෙෂන එංග බොයිත්තෝ ඒ උරියාච රයිතුන බලාලවෙනේ ෆෙන්නන් ඉන්නානේ පෝටල් තෙරෙන් දැන් පෝටල් ග මිහර මේ වාගතකි කොම්මොත බෙස් සොයිකුරන් මියන්නේ වෙරිෆයිඩ් ඊපාස් account එක අන්නකම බානම මේ කොම්මොත බෙස් මේ ඒ පෝටල් ඒ ලොගින් මුමොෆෝග ඒ බේෆුලා ಬೇನುಮನಿ ಸೊಯ್ಕೊಲ್ಲಂಗ ಸೊಯ್ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ವಿದ್ಯ ಕಮ ಬಾನಮ ಎ ಬೇಫುಲಾಮ ಈಫಾಸ ವದಲಾಫಾಮ ಲೊಗಿನ್ ವೈರ್ ಅನ್ನನ OTP ಎ OTP ಯಹಿಮ ಹಿಸಾಬಂ ಎಯತಿ ಸೊಯ್ ಬೇಫ ಹಮ ಬೇಫುಲಾ ಬೆ ಫುರ್ಸತು ಅನಕ ಸೊಯ್ನೆ ಗುಬು ಫುರ್ಸತು ಸೆಬ ಹಮ ಎ ಹುರಿಯಾ ಕಮ ಕ ಎ ಬೋದೆ ಫುರ್ಸತು ಬೇಫುಲಾ ಕೊಮೋದೆ ಬೆಸ್ ಮ್ಯಾ ಸಹ ಸೊಯೆ ಮಿಯನನಿ ಕೊಮೋದೆ ಎ ಈಫಾಸ ಕಮಿಯನನಿ
දැන් හැම බුණාහෙන් මේ කොම්මද බස් මියාර මේ පරිශන මේ ඔබ මුදත බස්තිෆා සොය කුරම්බගෙන් මේ වකි මුදතේ හාෆ්තාග මුදතේ මොති සොය කුරම් කොම්ම සුළුවාලා ඒ හාෆ්තා තෙරේග මේ එක්ක සොය මේ බේනු බාද සොය කුරම් බෙෆොස් اتفاق කරමු තිවිදාලු ෆස්ස එහෙනම් ද පෙටිෂන් එක මෙන්න ෆස්ස එකී කොම්මද බස් ඒ පුරතම ආරම මේ හුළුවාදනේ එබේ ෆ්ලාමිල්ලේ හුළුවාදනේ පෙටිෂන් ක්‍රියේට් මේ කොල්ලනේ ක්‍රියේට් කොල්ලාකම බාන මේ මියන්නනේ ඒ ක්‍රියේට් කුරා පෙටිෂන් උගේ මේ ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් එක මේ බෑන්දනේ ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් එක බෑන්දාෆ ෆස්ස ඔය හැම කුරුම පහුග දෙන් හුළුවාලේ වේනි එබේ ෆුන්න මේ මිහුන් ලබ්බසොය කුරුවා एक मान की पुरतम फर्स्ट सते एक सो मिनिमम रिक्वायरमेंट की फर्स्ट सते एक सो हम वान जेन ए प्लस अदे एक इंतुर आलम अन्न बजे है राइट मल्लियो के मेंबर ए मी पुरतम में फर्स्ट सते एक सो द माजिदियों ए पेटिशन के मसेक के फशाने मुद्दत हमई मतो पेटिशन का मसेक के नन सोय होदम मे हुळवालेवन हफ्ताग मुद्दते ಹಫ್ತಾಗ ಮುದ್ದತುಗೆ ಕುರಿಯವ್ವೆಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಹುಷಾಳ ಫರಾತಂಗೆ ಬಫುರುಸತ್ ಲಿಬೆ ಪೆಟಿಷನ್ಗೆ ಬೇಣುವ ಮೆಂಬರ ಸೊಯ ಲಿಬಿಜ್ಜಕಮವ್ವಾಣ ಹಫ್ತಾಗ ಮುದ್ದತುಗೆ ಕುರಿಯವ್ವೆಸ್ ಎ ಪೆಟಿಷನ್ ಹುಷಾಳ ಎಗೊತ್ತುಂ ಫಸತೇಕಸ್ ಮಿ ಸೊಯ ಹಮವೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಮಿನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ತಕೆ ಕಂಡಾಳ ಎ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ತಕ ಹಮವೆ ಇಜ್ಜಕಮವ್ವಾಣಮ ಹಫ್ತಾಗ ಕುರಿಯವ್ವೆಸ್ ಎ ಪೆಟಿಷನ್ ಅನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕುರೆಬೆ ekam kandalaafena mi threshold eken hama nuwa petition e maneke fasateka so hama fa threshold eken hama nuwa kamawan eba beenuwe member ege sponsor member ege sponsor ve sama portal through ko mi hodalan jehene ade me tifaha kore bi ebori wakikal usul tak gawata ke hento petition hoshe lomuga den ha hafta ge muddata kiwe sound hen fudere ke ekashige fa muddata kan hento petition hoshala ekan kaw misalaka beenu wa farat hoge so ito hodu mattaka den aruna hama hitam yarani portal ge sabu me nokunnanaka bedeve natijata ke kunnana me muni ala taras mi kureveni ehma aruna hevani amom එක mahonduruma spagutu kole komesar kanne gun kaw mige ekashige embe rangalu kotuga me portal beenu kora feshuma ekika konka natijata ke to me kunna මෙහර අගමන්න ෆාහක්ව වෙනකම කි ෆුරත මෙහර පෙටිෂන් එක බලා වල බෑ බේෆ්ලෝ පෙටිෂන් මෙහර අගමන්න පෙටිෂන් ආම පෙටිෂන් මිසාලක බේෆ්ලෝ කරන එකනේ පෙටිෂන් මසක ගොස්ස හිසාබේ ඒ ෆුරතම කම කන්නානේ ඒ රජිතු මිහාගේ බයින්ගේ මෙහර පෙටිෂන් එක බෝතේ ඒ පෙටිෂන් මෙහා කියා හිසාබ ගොස්සිතෝ මසක කියා හිසාබ ගොස්සිතෝ දැන් මේ අස්මා ෆාහකුල් ගත threshold එක එකේ දෙන්න බොයි මෙහා 0.2% ක threshold එක අරගෙන මේ සොයිකොෆ माने कि आबादी के 0.2% में सोई को फाग में होचली परेशान है हम भी बे फुन एबे आलमन एबे फुर्सत तक मिहारो मजली हूं बाकी मुद्दत के तेरेगा ए जवाब होदा एबे फुला के जवाब दिबे ए बाकी मुद्दत है बा हमें तो थ्रेशोल्ड 0.5% विद्या समय बा सरकारों ए बेफला बेनो बा जवाब होदा बाकी मुद्दत के बेफला जवाब दिबे एक मा बे को तो हम एमबी मी थ्रेशोल्ड तक से बहुत मिहा मजली को बहुत स्क्रूवे बाकी पार्ट के थ्रेशोल्ड एमे फायदा तक है बहुत रईस मिया ए रईस मिया घुरी कंसर्न तक सीधा ताळुम एब फोन वाले बाबा हासगतक तिफाह करे हे पेटिशन में हर कोई गुस्सते की है सब कमा देतो ये मालूमात पोर्टल के थेरे ए पोर्टल के जरिए दिबिगें ए बदे ad warves muhim portal de gotu government sa bedeven den hama majlisu ko mi kurumunda te befront kurumun genda maseketta hasa gotega ehnon to mi kihinekkam maseketta kuriya medan adi mi amra yuto mi hoshere petition taka kihawar ka bakadat kurevije to mi kankam konka tatke to nimmi fami bani petition taka gule muhim kanka enge to mi honnani itura mi portal la behegutum vss noni amuna den beno wa hasimistene gotto यार मैं आर्गुमेंट दे मेनू बाद में मुहिम से जो मैंने कोमोदे बेस मेरी फुर्सत है कि राइतों अडू मजली है हिसाब फोन सरकार है हिसाब फोन वाले मोती फुर्सत रिव्यू पे कोम बेफ्लेर के बेस मिहार मी गंडिंग ही फैगन सोयकुरंग मी तंतन दिमु बदलुगा मिसा राज्य का आबादी मी उन्न गोतुं आइलैंड वाइज को मी उन्होंने एम विज कमन्या मिसा कोम रशका गोसा बेफ्लेर के साख वेरीफाइड सोइंग हो जा उगुवेदान एम विज कन्या मेओती ई पास मदर को फुर्सत रिव्यू पे एम विज कम वान आर्गुमेंट हम मी एबे फ्रॉम घोरी कॉन्सर्न तक मी हिसाब आर्गुमेंट फ्रॉम वाले विदान අලන් සන දෙකම පහ කොල්ලම් බෑන ෆරත මක මාලම් බේනවනි අනේ මි portal sign collect me kurani verified ifas account akune ebe fulako ifas ke register ko fine number nuni mail la notification ta libe mandan hen OTP libeni hamay kani majlis ke namuga raitu wara boda samal kandan je OTP hamay kani majlis enamuga me petition portal ga OTP libeni hamaya ko ane ebe fulako ifas ke register ko fine email address majlis e petition namuga e petition majlis namuga mail libeni almen mi devasilan ekani beno kurani मी मेल फोन वंशा अने मी
OTP ෆෝනවා දැන් හමයාකෝ මේ අල තාරෆ් කරවන පෝටල් එක වාතේ අනේ කුරිය කොලක වර ටෙක්නිකල් මසල් දිමාවම කියම එකශීගෙන් වාකම් එවෙම එවස් කා ටෙක්නිකල් මසල් නෝනි අනේ එවස් කහලා මවලුමත සාෆ් කරන බේන ෆුල්වාකම වානම e-petition@majlis.gov.mb mail ves kollave nuni raitu majlis idaraga number 3319944 gulalaga me sammawlumat saaf kureven den hama eayako ane emme boda faha kollam beenomani petition ane emme furatam initial stage kalmen beenomani first soy petition rayitunna ni soy hoduma huluwala e first soy ayako hama petition furatam marhala ghoshahalam vi majlis me adi majlis ehsam petition en hoshaloni kiyanu petition hoshal mattaka beenumwa soy hoduma aamukura ane beenumwa first soy ho eha hisaban hodaleveni e first soy hodafa petition soy hoduma huluwalima then petition hoshal beenumwa soy hamakurma fo efo majlis petition balaya gannani petition ek gotuga बरबस तफसील को तिविदाल दे गवर्नमेंट उम्मीद की सब गवर्नमेंट गेम में बेदन थी हम मालूमात हम तफसील को भी दिक्कत धास को है बरो कोड मुस्त में फ्रॉम बड़ा गवर्नमेंट होगा मी पोर्टल दा बे मालूमात हिस्सा को भी कमट के कमाल में बड़ा शुक्र अदा करा इंगे तो दे बे को न सब बड़ा शुक्रिया इंगे